Sithokozele ngendabeni kuzwakele. Lotshana ekhaya mbukeli ngelesithathu ndaba makhe sicalele ubujamo bezulu ukuthi ngakhani bunjani na. Sibona lapha umoya osegwini eSouth Africa omakhaza uphekelela lapha amathuba wezulu alinganisela ku-60% ukusuka eCape Town ukuthinga ngapha ngeGqeberha nawuthi uyakhuphuka uyangenelela sobona ayancipha maphakathi nendawo nenarha eSouth Africa moya kwaphela kodwa nalivulile nawuthi uyacala ke kuleza ndawo ingcenye yangaleke ngeLimpopo sibona izulu amathuba 30% kusasa kunezulu elikhulu elitholakala kulapha eGqeberha nawungenelelako nesifunda lithike ukuncipha nge-60% ukungenelela enarheni eSouth Africa uthinga eTlhagwini silithola lapha ke litholakala nge-30%. Akhe sicale ke sithole isilemukiso sivela kwa-South African National Weather Services bathi ke kunezulu elikhulu njengoba sesithwile ilezanda abantu batsheje bayelela sikusuduke ukwazi ukubona ukuthi anjani amazinga okuchisa ipholile lapha eGauteng yonke pheze kufuna uba makhazana lapha eSprings abantu bambathe bafuthumele sibalekele imigomani sekubona lapha eLimpopo ukuthi ngakhani khona kunjani na khona izulu kezinye indawo isifunda sonke sipholile kukulapha ke eMusina eThohoyandou nePhalaburwa lalibonakala lifuthumele neZanini nge-27 asiyocela ukuthi impumalanga yona injani silibonile izulu lindelekile kezinye indawo iStandard 10 simakhaza emalahleni nakezinye indawo bese nawuthi uyakhuphuka nesifunda sibona imbombela ithoma kufuthumala isikhukhuza kufuthumele khudlwana ke khona nge-29 iKwaZulu Natal bonakala izulu linengi eKokstad kumakhaza nawuthi uyakhuphuka ngesifunda utshinga eTlhagwini sibonakala ke sifuthumala lapha eRichards Bay endaweni ezinengi zangapho ngaKwaZulu Natal lipholile ngale ngesifundeni sange-Eastern Cape namkhana ke eMpumalanga Kapa libonakala limakhaza kakhulu bomakhanda nge-13 abantu bambathe bafuthumele lapha eQonge nge-14 liyabonakala ukuthi limakhaza kle endaweni ezinengi njengoba siubonile umoya akubathwe kufuthumele ngalileke ngeTingalanga Kapa nakhona bonakala limakhaza eCape Town nakezinye indawo kubo Mossel Bay nge-16 eRiversdale nge-15 kuyatsho ukuthi ubusika selebungenile neNorthern Cape ibonakala ke imakhaza eSutherland thoma ekseni bekube lapha ngemva kwamadina nje amazinga wokuchisa afika lapha nje ku-15 nawuthi uyakhuphuka ke kubangconywana bokurumane nge-23 sokudelela isifunda sangale ngeFreystad sibonakala sipholile sonke kulapha eGarib Dam la kubonakala kumakhaza khona kokugcina ke sokucala ukuthi isifunda sangale ke ngeNorthwest sona sinjani naso siyabonakala ukuthi sipholile endaweni eziningi kuye ngokufuthumala lapha kuboTosca imini ayibe mnandi kodwa kusasa sibonakala ngesikhathi esilandelayo Tido